Hello guys, no to na phai ka ham from kam tip channel ke tini bo do ke chungnai le na tini ka no sayek nari nai je ta wo chini India wo ain ta ke tham khayok mo criminal laws no tu ye ke aboma ain ta ke tham khayok mo ni kau no tu ye se tini ano jo to no sisa sayek nari nim chu phiut mami ke bahabro le na ro chi ma ya ma ro phono bang ma tung pai mayu khabon bo pa do jem chi ye tung nai si ye tung ro bo pa do le samung phono nang ya bo video le arim pho je sia kho bai ake chim chu ye tung nai ake si phie tung phono chi sok ma ya bai si kho si sok ma ya ke ungi tung nai ron bo pa do ke se tini bo video ang snamo kauru we no na je am chimon jorao je ang nai kho ye maimoni jorao ke ye no no sai sai ke sai ka ma chung nai khabon ni bo pa do na ro video no rai samon chin ka tha yan jora nai tung de ba sing ke na ro ka ma ke ye knaye na ro chi mai nai nke bo ai ta ke tham no tu ye jo to no bari ke ye sini pho nang knaye ma chung ke ha chu India am sini ba India hak to ni bro mo de yo chung bodi ma ai ta kha mo bai slai yo mo ro no po chung jo to si soi to nai no ke bo ke tham no tu ye se tin no jo to no sai ek nari nai abo jo to su jabo bu yo su yo mo section rok mar no le tin no no bo video sa pai ek nari mai yaw nai ake sani pho no chung ya ko nai bo video le ma min ke abo ro no sai thau nai asing ke video be thelau ye thang nai ake sa pho no sa pai me ya ke ha video le ke no kha sa sa ni samung phong ya bo no sa pai me ni ma ke bon bo pandaw tin yo ano jo to no si sa sir nim chu phi mo ke bo se je abo tawoni je ain ta khayo mo ke tham criminal laws no tu ye abo ma ro le buktima ain chin yo slai ye buktima wo the phayo yo mi aket mani bo pando slai pe yo ya abo joto suro no se ke no na introduction ri ri nai nke abo ro ke je time for no na sa ye ri mo bo bnss mo taw na ro short form ke samo mim chi ma yan tu mayo number ke hama khe ong ha bharatiya nyay sanhita 2023 number 1 ke ong ha kaboni number 2 ke ong ha bharatiya nagorik suraksha sanhita bo 2023 yo inkaboni number 3 ke ong ha Indian Evidence Act 2023 inke bo jamawo ke tham aita bono se bo buin chung slai pe yo mo ba bo buin chung ta ke tham swiss nam yo mo boni ko no se ta no sai nari nai inke chung jo to no sio chini India haktor mai pai mon jinyo 1947 jinyo je chu India wa je ha khai cha to mo ai abo ai le buktima ba inke skango je India no ha tu ye to nai British sarkar ro browse ai khai khuinang mo aboma ai bai se tini la singe fo bo 2024 bo 1st July ni scam ni jora wole abo ai bai se bo su India hak to mano tu ye tu yo inke scam ke tongo ke ha chong bo de criminal ong asing ke je fo samung hamyama potong le tha asing ke police ke song ke kodo thang pe mon ya go se buno ma jora wo buno kosla la ne hat ma jora buno hamya khemoni buno do sabia ne ha bo joto suro kodo se aboni kau sa khai ri yo ke abo de nom scam fu pho tongo boim chong tham abo ke kya kyong ha IPC Indian Penal Code bo ke 1860 borsiyo ai khai mo ai se bo IPC ba Indian Penal Code ke 1860 ni chiyo ai khai mo boim chong inkha boni tre ka tong phio CRPC ye bo CRPC mo ke Criminal Procedure Code yo phio CRPC ni full form ke bo ke 1898 borsiyo 1898 borsiyo ai khai mo boim chong se inkha boni khui phie tre ka tong phio ke thamau ha Indian Evidence Act arfo pho abono tongo bo Indian Evidence Act le bo ke bo ma kha suyok mo ke abo buim chung ain pass ke mo ke abo ke 1872 ba 1872 borsio se ain pass ke bo bui chung tham bai se ska bo ke bang ma ai no to ye India wo ka ham yan bo pan ke ye abo bai se tui sai phayo himba taw bo 2024 ni 1st July nokha July ta ni poila nokha salaman jio ke abo joto su bui ro no krui khe paye ha abo ro no krui khe paye taw ke chini India bai ke chini India ni sarkar bai ke ye snam kho yo mo chini India ni bro bai ke snam kho mo bui ai ni bui abo ma taw ke ta bai kho ri yo ha ke bai kho modi no taw pa ha India hak tor ma no bo lai thanai 1st July 2024 ni chingo nom abo ai no thepaya ha hak tor ma no inke abo ro ke break he slai pai huya ha inke abo ke body ke se scam fo je IPC Indian Penal Code inge chung je boy na ye nuk mo abo ni bislai yo ke taw 2023 yo ni je ai khai mo abo BNS mo Bharatiya Nyay Sanhita 2023 abo no se slai yo ha boss ka ni IPC Indian Penal Code mo abo boy no ke taw ke krui kha ke ya ha abo ni bislai yo ke phai phi ha BNS Noma
भारतीय न्याय संहिता हिमो बोमा से ताके बो बुई बै से जतो सु काहाम हमियान बो ये पुलिस रो एक्शन लो नै क्लाइफो केस खेव नै क्लाइफो ब्राउ अबोमानि आइ बै से खेनाय जे बो BNS 2023 बो बुइम चोंबाय भारतीय न्याय संहिता हिमो बाय इनके ताले चो इंडियन पेनल कोड नले पावे थांमै हा IPC अबोस कांपो का IPC सेक्शन माक मै परि लायो अबो ताके चों पावमै हा अबो न टोटली चों बेरा नै हा ताके चिनि इंडिया नि के आइ ताक अमो बुइम चों सो से ताके चों माइ हा मन बो पांदावो इनका बुनि खुइ पिए नंबर 2 के CRPC ये जिस कंपो चुम सीओ अब क्यों हाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुलिस स्टेशन न केस संपाई के पुलिस और बेरोम तिना उपे के जो तो न कूदो तिना के सारो नि कूदो से बिनित मा हम या खेमोतो अब जो तो सुरो न नायम ची बिचार के पेमन या गो से बुनो दोसा बे वो बा जे बिनित मा माय मा तो अब बुनो रिया ओके अब दिस कंपो का अब CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नि आइन बाय से नायो फ्यूज कामो के हिमबार पता ओके बो ताकलाई बोरसिक जियो के ब्रेकिंग बिथाइन के अब CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मोमा बुइनो बेरा फिए अब नि बिस्लायो BNSS 2023 नि बुइमचों अबोहा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मोमा बोमा बुइमचों नो से ताओके थेफायो हुया हा इनका अब नि खुइफिए ट्रे के हा तुमफियो अब के इंडियन एविडेंस एक्ट अब स्काम्फुनी अब ले स्काम्फु फोनो तंगो इनके ताओफोनो ताओके मामफिथा ताओफो अब हिनो सामयवारे फो मुंगस्लाई हा ताओके अब के ब्रेकम फिया इनके भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये ताओके स्लाई हा 2023 वर्षियो बोपस नामुमो इनके बो के थाम जमावो पाहा 2023 वर्षिन जियो पाहा राइपाये जायखे मोसे बारफो अब आइनो हाकमानो थेफाय मोखेबो ताबो लाई थानाय जुलाई तालनि पुइला 1 जुलाई 2024 बोमा सालनि जियो से अपनो थेफायो इनके तावना राव चोंपाये तुंगमायो 2023 वर्षनि जियो से अबो बुइरोनो बस नामपाया हा इनके बा मामी ताकलाई 2024 वा अबो आइनो बा थेफा फितियो सेमाइ चिन से थेफा माइ खामु हिये हिमबा अबो नोम चिनाय हासिके ताव चों सिसा अबो राइसाये फाइमो अबो नो ताव चों सिसा साये माक नालायनाय के अबो के बोदि खेसे लाई थांनाय वर्षनि 12 डिसेम्बर 2023 ओके आरफो ओके बो आइनो तुइ बियानिमान बो पांदावो लोकसभा वो काउ तुइ साया हा इनके अबो दुइनो 20 डिसेम्बर 2023 ओके अबोमा आइन लोकसभा जियो पास किया हा इनके अबो नि खुइफिए त्रे साला तुमके 21 डिसेम्बर 2023 अबो नि सालो के बो राज्य सभा वो फोनो अबोमा आइनो पास किया हा क्या अबो दिके पा हा लोकसभा राज्य सभा वो पास उन पेमनि ओके 25 डिसेम्बर 2023 ओके आरफो ओके चिनी इंडिया नि प्रेसिडेंट चुंगजो तो सीओ द्रौपदी मुर्मू चिनी प्रेसिडेंट बाइखे अबोमा आइनो पास के पैमन यागो के बुं बुये साइन खे रेहा बरोबिनी पाहा सिग्नेचर माकमु बुं रिपाये रेहा इनके आबोदि के प्रेसिडेंट बाय एक्सेप्ट खे पैमन यागो के आबो के हा लो नो ये थाहा लो पास नो हा इनके आबो यागो के आबो आइनो ले ब्रेफोनि चिंयो इंडिया हाक्टर ले थेफायो फिनाय आबनो चोंलाइनि मान बक पांदाव के ये उची हा 24 फरवरी 2024 नि सालो के आफो के आबनो चोंलाय हा बुक्तिमा सालो सोले बोमा आइनो थेफावनि मान बक पांदाव साल थिर खेवनाय हिये आरफो ओके चोंलाय साख्लायो हा 1 जुलाई 2024 जियो बो आइनो इंडिया हाक्टर मानो चों थेफाना हिये इनके साल थिर खेवमो हा 24 फरवरी 2024 आके ताव 1 जुलाई 2024 के ओंहा जाबो चोंलाये साखाय मुदिनो 1 जुलाई 2024 के अबोमा आइन इंडिया हाक्टर मानंगो पा हाताओ के थेफा पायो या इनके तावले चों जोतो अबो जिस कंपनी चों IPC इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन एविडेंस एक्ट ये चों अबम खाहा तुमो बाबनो चों पोरे नाई तुमोरन तावले चों टोटली अबनो बेराये खुइमै हा अबनो चों पावे थामै हा तावके चों खातिनि माखे चिनि बजे के थाम बुइन चों तंगो बो बुइन चों के थाम बा आइन ता के थाम बो सामै हा के आमाके भारतीय न्याय संहिता 2023 के निमाके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बो 2023 क्षेत्र के आखेबो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बो बुइन चों के थामनो से ताके चों पोरियाव नै हा चों आबरोनि आइनो से सियाव नै नांगे थांहा के आबोदि खौमनि बाव पांदाव से 2023 वर्षियो आबो आइनो थेफामा यावये सिसा बालु लाये 2024 वर्षे हाफाये ताकलाइबो 1 जुलाई 2024 जियो से अब आइनो थेफा मायो के पाहानो आइनले चापाय हा आइनले पास के पाइ मनो हा 2023 वर्षे जियो न 25 डिसेम्बर 2023 अब नि सालो सोनो जिनि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बाइखे साइन सिग्नेचर पाहाम नै पाइए
buisau le pe no ai le khai ai bar pho abono brefun chio the phai na ek ma na abono chonglai srau ye jai kheu nai si sabalu le thamun bok pano se taklai 2024 ni chingyo abo ai no the pha ye ma hui lai yo inke taw boro tri si sa no jo tono sirinim chu phi yo scam pho le IPC ni section lem sa tung phi ake taw ni je bui ta syo mo ai ta bui syo mo aboro le section sa ka phi aboro no pota ochong si sa silai phi negrana nau pho si to nai bok pandawo abo ta ochong salai negrana kem scam pho ni je IPC hiye chung simo Indian Penal Code aboro ke jamawo abo buim chongma nawo suyomo section ai ni theka ke syomo ha abo ke jamawo 511 section kawo IPC okay skang ni no chongnai tha sike himbar pho tawonik ta IPC ni bislayo slayo mo BNS Bharatiya Nyay Sanhita 2023 bo buyo syomo ke jamawo 358 section jamawo tongnai boma buyo ke pa ha nde impra dalo tha sinkelek bangma nong thanai boro pho 358 le thokna yamde impra pa dalo la tha sinke nde impra mo ke subsection raw clause raw ha abo jamaro no chong thepa tha sinke asu thoyar pho section sokes namo ke 358 section tawbo Bharatiya Nyay Sanhita 2023 ni buyo ke mkhabuni kuipie tre chongha criminal procedure code CRPC aboro case company abono chungnaya singe scam ni CRPC boy criminal procedure code boy si moke aboro ke jamawo 484 section kawo himbar pho aboni bislayo tawo je boy taslayo mo Bharatiya Nagorik Suraksha Sanhita 2023 boyo si mo boro ke bo jamawo 531 section kawo tawni bo Bharatiya Nagorik Suraksha Sanhita 2023 boma boyo si mo ke kaboni kuipie Indian Evidence Act boy abo si mo case kampo ke section sa ka phi case niyoke jomawo 167 section kawo himbar pho taw ni buik tawo ke Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 bo buyo semoke jomawo 170 section kawo taw ni buyo ke bodi ke paha section ro phono slide pe thangha ke trek bang mano ain ro phono slide pe thangha bak ta ain phono so phe tha kem bomani kaunu tuye naro tre biskawo simchubi hasingke angje maimoni jorawa angje simaimoni jorawa ang nai khogim jimaimon jorawa naw jotono share khani ma chongnai abo pa ha section 2 section buini bukti section nolet ma sa mo tongpi bukti section nole mani bo ye tui sa mo tongpi abo joto suro no ang naw ang no support khime asingke banrao chumi hasingke nrao abodima video tui video hinge narao comments khane ba asingke abiskango je am jimai monjorao ke ye videos namye naw joto be share khane ma chongnai angle ke ha law student la ongya ake silainai rungainai group phono ongya sinai runai group phono ongja ya are inform je jimai moni jorao naw joto no kaubru bai ke ye sakhuge sirion ema ang sautainai nrao joto abodima video rono naisong chumi asingke ba simchue to me asingke inke tinini ba pandale ba suno naw joto no je tawang ba so je sayek narimo aborono naro kama ke no mchina hiya masakeo ke chonchit malai pina trevis kam video naro bo video no to ye break ma to ya no ni janja ni chongmo comments dike sirion ema ta pode ake tre naro bo video no samung chungmo ke ma to ya singke tre ka ni pal no pho share ke ye sirion ema abo pho ta ke tinini ba ile ba suno no joto video no rai samon ching ka thaw yan jora night mon ba pando no joto no khakcha